Zdravo! Ova kratka praksa jeste pauza koju možeš uzeti u toku dana za svoje telo, nervni sistem i naime dahom i jednostavnim pokretima želimo da vratimo malo više prostora u telo, da povratimo malo više prisutnosti u sadašnji trenutak i da jednostavno resetujemo koji je pod stimulacijom celog dana. Opusti svoje telo, ispravi kičmu, raširi ramena, duboko udahni i izdahni, možda uz ha zvuk i osjeti svoje telo kako sedi na stolici, svoja stopala koja čvrsto upiru u pod. I prvo što ćemo uraditi jeste da protrljamo jako svoje dlanove, da stvorimo toplinu između njih i da položimo svoje dlanove preko očiju. Počinjemo od reseta naših očiju, stavljamo ih u potpuni mrak, to je za njih reset, a i za koji se sada iz stimulacije s polja vraća unutra. Dišemo i umirujemo se. Sad polako spusti svoje dlanove na butine i uradi 3 puta pokret očima gore, dole. Dakle, gore, dole 1, gore, dole 2, gore, dole 3. Pa onda levo, desno 1, levo, desno 2 i levo, desno 3. I samo jedan krug, dakle gledamo gore i kružimo u jednom smeru sporo i svesno. I onda ponavljamo krug u suprotnom pravcu. I kada završiš krug, zažmuri još jednom, relaksiraj svoje oči i sada ćemo to isto ponoviti sa svojim vratom. Idemo 3 puta udah gore, glava, izdah dole, udah i izdah, vrlo lagano, blago, nežno, izdah 3. Pa sada udah gledamo u levo sa izdahom, udah pravimo pauzu u centru i izdah desno. Udah, pauza, centar, izdah, levo, centar, desno i još jednom udah, izdah, levo i izdah, desno. I ukoliko postoji baš neka tenzija u toku dana, ako osjećaš da se nakupilo puno toga, možeš da dodaš i masažu vilice. Dakle, koristimo ove zglobove male na prstima. I onda tu u podnožju gde se u stvari vilica spaja sa lobanjom, dakle svoje čeljusti, masiraš svojim zglobovima, levo, desno, pa onda nekim kružnim pokretima. Možeš i da blago otvoriš usta, da potpuno opustiš svoju vilicu. Dakle, idemo od ozgo na dole. Diši. Od ušiju ka centru brade. I duboko udahni, izdahni uz ha. I osjeti taj prostor koji si stvorila u vilici, u licu. I sada ćemo lagano malo da rotiramo svoje ramena, da ih pokrenemo sporo, svesno. Dišemo. I sada menjamo smer.
Osjećaš kako ovo prije tvojim ramenima, tvojom telu. Sada blago otpusti to i postavi jedan dlan na stolicu. Idemo u lateralno istezanje, dakle udah, leva ruka ide gore i preko na desnu stranu. Ovdje je bitno da vrat nije stegnut, dakle desno rame nije uz vrat, nego prosto savijenjem lakta prilagodimo. Bitno je da osjećamo istezanje kroz cijelu levu stranu. Udah i izdah, izvlačiš se prvo gore pa na stranu, pa u sljedeći udah istežeš se gore, izdah, ponavljamo na drugu stranu, dišemo, osjećamo to istezanje koje prija. U sljedeći udah idemo gore i uz izdah opuštamo se. I sad radimo blagi twist, dakle desna ruka na levom kolenu, udah, a leva ruka ide nazad i hvata ivicu stolice, naslona stolice i koliko je to moguće okrećemo se ka nazad u blagi twist. Opet želimo da izvučemo telo u vis, a tek onda nazad. Da izdužimo kičmu. Udah, vraćamo se u centar i izdah, to isto na drugu stranu. Desno koleno hvatamo levom rukom, izdužujemo ruku gore i onda je šaljemo na naslon stolice. Dišemo kroz desni deo grudnog koša. I sada se lagano vratimo nazad. Udahnemo, izdahnemo, osjetimo ponovo svoju kičmu, možda levu i desnu stranu tijela. I sljedeći udah, izdah, idemo u preklop. Dakle, samo se polako spustite preko svojih nogu koje su blago raširene. I potpuno se sad ovdje opustite. Glava potpuno visi. Potpuno je opuštena. Ceo gornji deo tela se relaksira. I sada blago, lagano se dižemo gore. I stavljate svoju levu nogu, tačnije levi skočni sklop iznad desnog kolena. Dakle, ovdje smo. I istežemo malo sada kukove. Kičmu izdužujemo. Ako je ovo previše za kukove, možete da ispravite desnu nogu i da budete ovdje. Ovako. I onda možete koliko je moguće u stvari da savijate desno koleno. A ako vam je potrebno dodatno istezanje, onda možete blago da krenete napred. I kada nađete svoj položaj, tu ostajemo par udaha, izdaha. I lagano sada se vratite, otpustite i zamenite strane. Dakle, desni skočni zglob iznad levog kolena. Opet nađite, dakle, svoj položaj. Desna i leva strana ne moraju biti iste. Duga kičma i eventualno preklop ukoliko samo prija. Dišemo. Osjećamo to istezanje, prisutni smo u svakom trenutku. Ako i dalje luta u današnjim obavezama, onda nije reset. Vratimo se svaki put kada on odluta, vratimo se na ono što sada radimo. I lagano ponovo otpustite. I ustanite sa stolice. Sada ćemo opet malo cijelo telo da istegnemo, slobodno šire od kukova stav.
Udah. Dubok udah i istežemo cijelo telo na gore. I uz izdah ruke idu dole. Pa još jednom udah. Uhvatite desnom rukom levi zglob, pa se malo istegnite u desno. Pa suprotan zglob malo na levo. Opet udah i izdah, ruke idu dole. Sada ćemo lagano da se ljuljamo u rotaciju, da prosto otpustimo bilo kakve tenzije koje su se javile, tako da možete da potpuno opustite svoje ruke i da šetate levo-desno gornjim delom tela. Donji deo tela se ne pomera, u smislu ne rotira, ali možete slobodno kolenima malo da se spustite. I istovremeno uključit ćemo i tapkanje rukama. Tako da tapkate svoja bedra, možda svoju zadnjicu. Možete i nadlanicom i dlanom. Dakle, nazad možete slobodno nadlanicom. Pa se malo penjemo, pa malo tapkamo stomak, struk, rebra, pa malo ramena i pozadi leđa. Dišemo sve vreme, možda neki izdah na ha. Pa se lagano opet vraćamo na rebra, na struk, na bedra. I sada prirodno pustite da se ovaj pokret zaustavi. Sve sporije i sporije. I sada prosto ostanite u ovom položaju. Duboko dišite i posmatrajte svoje telo. Sljedeće nam je preklop uz pomoć stolice. Dakle, okrenite je tako da ste okrenuti ka naslonu stolice. I idemo gore udah i izdah, hvatamo vrh naslona stolice i spuštamo se u polu preklop. Nemojte previše da naginjete iz ramena, dakle držite kičmu pravo. Želimo da izdužimo kičmu i istovremeno da istegnemo zadnji deo nogu. Dišite ovdje. Možete eventualno dodati dizanje na prste. Udah, pete idu gore, izdah, pete idu dole. Malo radimo svojim stopalima. Dišemo. I sada puštate stolicu aktivacijom nogu i trupa. Savijete blago kolena i idete gore. Udah i izdah. Sljedeći nam je blaga rotacija karlice. Želimo da poboljšamo cirkulaciju ovdje, jer dugim sedenjem se ova cirkulacija u karlici mnogo smanjuje i to može da izazove razne probleme. I sad ne želimo, dakle, cijelim telom da okrećemo trup, nego samo karlicom. Dakle, karlica ide u jednom smeru, lagano, svesno. Osjećate to kretanje, kruženje. I onda promenimo smer, pa idemo u drugu stranu. Dišemo. I sada se zaustavite i još malo kako bi otvorili kukove, idemo blago i lagano da se spuštamo u jogički čučanj. Možete biti na svojim prstima ili, ukoliko je moguće, na celim stopalima. Anđali mudra ispred grudi, laktovima guramo kolena i dišemo ovdje. Dah je dubok.
I pred kraj, da bi malo vratili energiju za ostatak dana. Ruke su u Anđeli Mudri. I sada udah ide ovde, a izdah dižemo karlicu gore, izdah. Znači udah i izdah. Udah i izdah 3 puta. Udah, izdah i još jednom udah i izdah. Ispravite svoje noge i polako, pršljen po pršljen osjećate kako se ispravlja i telo se diže gore. I sada ćemo za kraj uraditi stajaću šavasanu. Dakle, blago raširite stopala po 45, otvorite svoje dlanove i možete zažmuriti i opustiti se ovde. I sada osvestite cijelo svoje telo. Osvestite svoje noge, cijela stopala na podu, skočne zglobove, potkolenice, kolena, nadkolenice. Osvestite svoje ruke, dlanove, podlaktice, laktove, nadlaktice, ramena. Osvestite prednji deo trupa i grudni koš. Osvestite zadnji deo tela, svoja leđa, donja, gornja leđa. Osvestite svoj vrat, glavu, lice. I sada osvestite cijelo telo zajedno. Usmjerite sada svoju pažnju na svoje disanje. I 3 puta ćemo disati tako da je izdah sporiji od udaha. Ja ću brojati, vi pratite. Idemo dubok udah i dubok izdah. I idemo udah, 2, 3, 4, izdah, 5, 4, 3, 2, 1. Udah, 2, 3, 4, izdah, 5, 4, 3, 2, 1. Udah, 2, 3, 4, izdah, 5, 4, 3, 2, 1. Duboko udahnite, izdahnite u svom ritmu. I sada lagano još jednom osvestite pod ispod vas, osvestite tačke dodira vaših stopala i poda. Lagano približite noge jedno drugoj, ruke stavite u Anđeli Mudru, oči su još uvek zatvorene. I iskreno se sada zahvalite, osjetite taj osjećaj zahvalnosti u svom srcu. Zahvalna sam za svoje telo, zahvalna sam za svoju praksu, zahvalna sam univerzumu za ovaj život koji mi je podario i za sva iskustva ovdje i sada. Namaste.